okutongoza ekibiina eki kubiire omu tawuni kanso ya Kikagate kandi aba babandize kushamaza etawuni ya Kikagate. Batayayire Kikagate Seed School bakwatiraho beegi na bimwe mu bikwato. Mani Fans Association nimbasima munonga abo kutumanya itenka candidates ba senior 4 Kikagate Seed 2026 bakatuhereza mathematical sets ntubasima munonga kekitikawa onkani tukunde mizano kandi twashinariye kandi ntekateka icyo kintu akora kiza kutwera abo kuba cyayongera habana mani tukunde mizano. Kubahereze nikwe kutongoza ekibiina cyo kubagita kandi bachesire Kikagate Manchester United Fans Association. Ito nkaba member tukareba ngo tukikire twagira ebyekishayi byonka tutineme byenshaho bene Kikagate Manchester Fans Association twicerezana ngo tutandike project zo kwetungura aho turi kugambira twarundine sente ezo miliyoni 25 twina account yitu twine kigendera mu myezi mike rafure twaza kushika mu kwezi kwa 10 kuba tuyigwireho sako baza kudakorera twara mu isingiro ndetse ine bitoki so kombite bitwine kabe ntekateka mu biro bonisi bete factory bitoki ushangi tukosingira bitoki muri sweet. Aba batugambire ntekateka zibine bwa nyuma yo kwegita twine program zo kuronda abana nshobe bana bo tukabaheraho tukabakwatiraho umuhafizi mwene kigenerwa kiti itwenda ku rugo mu kishayi tukashobora tuzakweyongera yo kugira na team ze zindi ezirabe zijana zitutayayira abe mpira twenda to developing talent ekibiina eki kine entebe kanisa nungi abo kuba ready supportinga naha tumbuka yeshweka kandi kiri registered tawuni kanso yitu Gasha kwa Ruth ni wamanya.